But must record that. Yeah. Just taking. Okay. Ngobude bendlela kuthiwa umphako uyabola sesifika emaphethelene show yethu ake qale sizwe ukuthi siphamandla yini ongayisho kumbukeli emakhaya from when to born I know mina fanele mina ukho mina ngawusha ngengizwe yakho ukuthi ngifethi silalele sizwe sibuya amadlela ungenzi into engashiwongo ukuthi yenze ngoba nawe wena ukuthi ulamile lalelisisa kahle uthi ungakhulumi into uze nje basikhuluma nje mase nawe uzofaka umbono wakho because manje umbuzo lento inhloso ukuthi ngikuze umbuzo uwazi so ukuthi ngiphendule kanjani awuwena lo ucabangela ukuthi yabo but futhi umuntu engayisho thatha lento kunjalo engifisa ukuthi niqaphele kukho nikhumbule njalo ukuthi ku Facebook angikho ku TikTok angikho niqaphele kakhulu laba bantu esebangabo 2+2 aba 199 no bakithi inamba yami i1 ithi 072 737 8514 so kukhona ke abanye 2+2 lapha ku 737 sebashintshile bafaka ezinye inamba ukuze bakudome mase bafrante ngesithombe sami ugijima ufaka imali no nginyanga mina yakwamhlaba yalingana edumile eyaziwayo ejozini esebenza ngolwesine njalo ngolwesihlanu njalo ngomgqibelo akudingi nokuthi nje ungabe uyabhuka noma ubhukanga olwesine olwesihlanu umgqibelo ngiphansi kwamhlaba yalingana isigodlo sinye yilapho ke ngilaphele ekhaya ngitholakala khona amalanga onke uma kunomuntu ozokufonela njengoba sihleli kanje ethi u2+2 ufaka imali ayikho imali engifakwela yona mina imali le usuke uyikhokhe endumbeni ukushwelezela wena emadlozini ukuthi uthole usizo ngoba into amahala kayisekho so ngiyacela abantu ukuthi uma kunomuntu okufonela ethi u2+ ungamnattendi ungamlaleli ngoba mina ngeke ngithole efonini uzongithola ngesonto noma ngolesine efonini ku 072 737 8514 nakhona mina angifuni lokho ngibingelele efonini hlalo dabeni bayazi kabani yimi ugogo logobisa lukaSempondo ngila namhlanje ngithi kuba abantu abasukumele impilo zabo indoda nendoda iphiliswa zinqumo zayo umuntu akathathe avuke ayibambe na unyaka omusha usufikile Danko webafo ngoba unegodle ingaka nje wasubala indumbe eyodwa lezigodle zingaki njalo zingaki isu22 igodlo ubuningi begodlo abantu bangathuki ubuningi begodlo abantu bafike ekhaya ubuningi begodlo buyelana nenkinga yakho angeke ngikufake kusigodlo number 1 kanti udinga isigodlo number 2 awe mama angeke ngikufake esigodlweni sokuthatha lento kanti wena ubuzogeza inhlahla uyangizwa kunama level akhona 022 lezigodlo kodwa abantu abaningi bayajika bangafinyelelanga kuzona ngoba kuya ngenkinga yakho ukuthi ngifake eclinic noma ngiyakhipha eclinic noma ngifake ICU siyabona so nje kunama ward lapha ama ward kahle amaningi ahlukahlukene ukuze abantu baphile ayikho into engithandayo njengabantu bakaNkulunkulu abantu kufanele basondele ngobuningi babo bangaxakwazi inkinga umuntu akahluleke ezamile madoda sife sizama sifele emzamweni indoda yagezi yaphalazi yaqhuma yagezi umuthi uyisintu sakithi uyimvelaphi naqala yayivela ikhona imithi ayona into efike nathi so asukumeni madoda sithi sidleni impande noma ungasazanga kwa 2+ kodwa uma wenze into ezokugcina ukuthi ugcine uphilile uyitalent lakho libonakale umsebenzi wakho ibonakala amathenda uwathole sifuna inhlahla abantu abasebenzi ingane ayiphuma esikoleni bazali sigeze alube khona ukhambe umuzi nomuzi makithi ukhamba lomndeni olwenzela ukuthi lezi ingane zethu ezisema college esema university uma ziqeda kufunda zingahluphekeli umsebenzi ifundile kubi ngaphandle umsebenzi awutholakala kodwa uma umzali ezocabangela ingane yakhe ukuthi uyifundisa kanzima kanjani akazi ukuthi nentele ziyadingeka yokuthi ingane ayithande ngoba akuyona yodwa efuna umsebenzi
Angisho ukuthi ngaphandle komthandazo ngeke usizakale. Kodwa ngigaranta kakhulu lapho empandeni zomuthi ngoba ziyaba bazashuqula. Hayi sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu. Babule emakhaya kuthiwa inyoni izalela esidlekeni kodwa ifele egatsheni njengoba esho nje ubaba asife sizama. Engakusho kunina ukuthi ningalokothi nithathe ama decision ngenxa yendlala njengoba bese sishilo. Sibonge kakhulu. Sithathe show sibuyisele kumnikazi wayo. Danko. Danke. Cut. Hey!